장제 조장 장제 조장 장제 요즘 제바들아 초스는 거의 데벨롭ing 인젝션다 저스 연매배 어떤 레버토르 투베 수는지 또 매춘해지면 심한라 돈으로 집에는데 주는 세미나 소지가 이제는 저기는 늦다 냠바이는 왜 세버체면 저한테 삼을지 리즈닝에서 저라도 냠바 저는 하이가 주문다다 미그는 또 군지 때문에 지금 잠재게 존재해 그때 우리가 꿀렁 걸으신 심정 고르지 직수 제발레지 어디 담보 돈배 숨으셔버디 디 세장한테 맨들도 어디서라 데데 소 단다 소보 라마자 자 번째 진짜데 소보가 로상 다신제 공다 레퍼를 중점을 버르지 데니 등에 접지 그래서 그는 데니 공부스면 데니 거라 어디 비리슈에 담버티면도 비리슈에 담버티면다 말이 수유슈에 담버다 말이 디 수유슈에 담버다 만에 합던 세저다 미 가서 솔롱 다 솔롱 당고이 된다 그때 담아지래 스타웨 담아지래 만에 합던 사
쏘는 싶잖아. 만나던 사자. 그래, 다시 신의 상황 자제해서. 이 제네버지게 이마 차비 넘네 나와 가라다. 대서 차비 스페시스는 또 하소래요. 더 룽룽 넘버를 잡을 샤만도 어딘데 제가니 사자게라 오늘 저 군대인데 만나하던 수가 만나던 수는 냠지난 거야. 룽시야지. 다든지 그 스타일 배는 좀 뭐나니. 다 소론 때때만 소론 내가 좀 했다나 진짜 양 지지하면도 뭐도 쉬게 쉬는지 내 냠는데 지금 제단티 개는 건조 좀네 미의 냠바만보다 그런데 다들 그거에서 개는 건조 맞토면서 아니 제마 그냥 같으면 하시사 그래서 얘다 그래서 당번 쟁갈로 제 가서 너 에페미를 쳐서 듣는 줄 알아. 하베생데 슈글라 아니 진짜 저들다 견담바 신의 패턴들이 워싱턴에 봐 가서 제브나이스 저래 겨우저래 그거는 가서 또 디지털 요래 아니 그 투기제 때 이게 다도 계셔 나 투지 계셔라 아니 그 투제서 그 마트들 요네 나 투제메 진짜 그냥 어제 계속 잡으려고 그 룸제 그 솔은 솔은 진짜 아니 거기다 많이 하도 거다 아니 망보를 제주다 누가 공부를 해. 그니까 잡지 그때 sempre quando 뉴스라인. 근데 매절 누가 당번 땡갈 때 매절 근데 순서셔야지. 콜라 낭사. 콜라 거다 기주요 말에. 콜라 룸점 나와 이제 펜션 콜라야. 그러면 라마 가면 기지다 버려 제자 이 콜룸다는 이제 콜라 펜션. 솔rum들 펜션. 콜룸다. 나 tello 가져래. 루제 가져 요가 루제도 되어래. 아다다 생미 내사시 룸라 룸 자자 룸디 다디 세면로 다디 레잔 루제도 아들은 내가 야만 치지마 좀 다지 그거 너무 두세브래 제가 되네 티슈위 만나던 티슈위 아니 뭐지 차비도 안 낭서 차비도 배상 차비도 담보 간단하지만 티레스 괜찮아 먼저 버게 이게 되나 이제 오차비들 근데 벌이 동자 먹고도 동자 그 상황에서 동자 먹고도 아니 샴도 시는 태행이 어딘데서 아니 예를 그는 시 어제 저기 미팅이 저 맥시멈 저 이탈리아도 미팅이 저 가서 이게 까발라 게나마 거저 게는도 그나 야래 무슨 저 수다는 거 님이로는 어디 만에 하던 담발에 그런 일을 어디 지금도 제브래 농지지 저도 어디 게트를 근데 순주시가 담보들에 잡이다 안 나서 저기 어딘데 딩이 된다 공부 제비 그래서 로선 그 소벌하면
슝제를 부들을 자디 이 롱게 사다 맞죠 롱게 사다 쉬 좋아서 제가 쉬는데 저 쉬 좋아서 제가 안 되니고 가지고 어디니 저 쉬어요 사면 좀 하면서 어디래 그런 거 딱 쉐드 그런 거 제스야 그래 공기 아니 양til을 때문에 샤버들 되었어 오도 나샤 제자한테 간다 신진 거르지 즉시 봐스 이제 뭐야 말도 뒤져래 왜 하고 싶어래 처음에 가서래 다 장주신 거 따와야로 왔대 신진 거르지 신진이다 같은 데가서 다 통한 게 다시 또 마찬가지가 되니 심절배 그랬다 마시면 가지 잡을 쳐서로 심절 굴리지 못한 엘라다 그거 제가 담을 지금 말해 전장되면 나요 가지 잡을 좀 집에 빠져 서버져 좀 시에 빠져 왔어 저 들어오다 어디 세상 전체에 또배 심정이 주는 제자한테 맨날 심지 탐지해줘 심지 탐지해줘 솔랑이줘 또배 랑이줘 나래 또배지 가서래 산주 심에 람가사주 타치베치도 랑 심지 탐지 랑 산주 가보는 거야 채도 그 동안에도 전부 다 쳐지 야산주 가보는 거야 지금 자 상제라는 게 되니 가서래 까지 담을 순도 안에 가서래 집에 퍼진주 어쩌다 가와서 담을 순도 집에 퍼진 랍도데 제 나이 버리 제가 랑야도 신저스미 통네 티로 티 아니 그 나이 버리 저는 왜 오늘 다 더저도 마시가 또 거진 좀 가리면 다 하고도 랑라서서 삼담나 할 제메시 뭐 거진 왜 나가도 거진 어째서 제가 다 내리대 다 번랑게 랑는 중에 두 단지에 대해서 정말서 진짜 미지기랑 민가와 중에 랑을 꾸었던 랑을 강력증에 강력증에 가서 랑을 컨트롤등에 남녀랑을 민가와 중에 가리는데 어디지 랑 다우스 두두저 랑 다우스 어디 다 둘이 참다는 야도아 네 다들 어떤 배 가서래 세순가 충만 타다 또 말 아니지 너무 전지sem에 없어 충만 타당 부당 그래서 조르단 벤조스면 충만 타당 부당 조르단 벤조 예시 전부 당 그래서 충만 타당 이런 게 있네 아니 그런 아니 다디 가자 자나다 자가라다 소위 부드자 저쪽에서 자나를 고도 자나라 부게는 가지고 사
这个我觉得写书啊，잘 다 별 건데나 시라 제 건데나 시라 그만도 대지 그로 다 지단다 부서디 부서디 좀벌 지금도 지단잖아 때문에 보면 미점어도 야말디네 지단 고 저기 지수를 면도 되는지 면도 근데 이제 보일래 이게 다지 제가 대전에 부대만 것도 해야 되지 면도 가서 다양 때문에 봐 소리 야 자주 선발라 야 되잖아 야 자주 선발도 보다 보니 잘와 아니 양 제가 전에 가서 게시 그래서 열쇠 내가 불러 구해주고 세 다디 가서래 그 제보진 다 제보라 세제요나 그거 잡고 제보를 누가 자마 어떻게 빼샤면 어떻게 빼샤지 그 제보진 소다 어떻게 빼샤지 너 장주선 뭐 줄을 쨌는데 장주선 말봐 근데 자마다 그 상대를 가고다요 상당 어떻게 빼샤면 돼 어떻게 빼샤지 디야 이제 가서 참말로 그게 뭐 버튼 맞은 저 그게 말이지 저 장주선 말라 그래서 어디 장주선 말보다 뭐요 근데 가서래 지나다 차베드나 마시 지나 차베드나 그런데 매 내는다 리기 부암 부모생도 와 양가에서 먼저 부제 용어도 와 저는 재미로 사지 그 lummas으나 양 리기잖아 가서 리사서 뒤에서 말하고 대다 뒤에 시험으로 지젤라다데 지젤라데 지수 영어래 아니 충만 다당 부당 조장 선변조 제시 전부 당 근데 지나 야고래 빼면서 야고래 장조 쌤 줄 깨라 장조 쌤 야지단로 빼면서 야고래 충만 다당 부당 조장 제시 전부 당 빼면서 야고래 드니 샤남 타는데 또말아니지 가슴제 꿀이 좀 단지 거 되거다 샤남 타니 배습제 자신 버든 미즈베 자신 버든이 내가 꿀이 받지 못해서 샤남 타니 차단 칠단 미단 류남 양 샹남탄 수 또말은 이샤쿠샤 샹탄의 타단 또말은 이게 타단 칠루다 미단 류남 양 여러분 샹남탄이 타단 칠단 미단 류남 양 어디 강라 제베 온도 전에 강라 제베 온도 전에 심전태라 제베 온도 전에 나이 용땅 와 다들에게 저제 좀 말이나 강라 제
강라 집에 어디 제일 나이 용땅 강라 집에 들어 집에 온데 제네 아니 나이 용땅 와 누가 제가 아니 또 말이니 대진들 집에 온데 제네 나이 용땅 와서 또 랑라 자월 담당한 되게 선제선에 강라 집에 온데 제네 나이 용땅 와 또 말이니 대는 대라 너가 제나 날 너버제 줄 대는 대라 너가 제나 날 너제 줄 누가 어디 누가 나 신송아 제장 또 말하니 그 된대 소수배 따뜻 지내 가만히 저 주말배 슈 따뜻으로 따뜻이니까 딱 다들면 이제 군대 따뜻 가서래 다 방법이 저거라 제부 방법이 저거라 정말 아니 나 중앙원에 교과서 들어와 나 정말 다 당했어 근데 부담 다들 좀 다지 삼절 좀 다지 배소서 배 누구도 왜 세나도 하자나도 가자 방법서 쉬고 제대로 어디다 중앙선 소라 저 지도 말아 가지고 중앙 배다 쉬우 저 방송 쉬우 아주 쉬우 이거는 아들쌤들 쉬우 지리와 대배사 어디로 와 제가 또배라니 충원형 파성들 좀 하다 하고서나 제가 아니 벌써 짜짜지 파면 이제만 지시우들 부야마 좀 하다 하고서 아니 밴주다 딕바 쉬우 사트 베들로 스루다 세미강에 로다 셈집이 딕바 쉬우 사트 로아 좀 딕바 쉬우 사트 자주 쉬고다 시 고당 고다다 자카 죽고는 밴주라 해지도 배샤사야 지도 다그 장고 고당 고선절 고당 고도 자꾸 쉬고가 저거는 제제 다 몽무지가 셈지 세거와 셈진 세 미생용의 영화를 시한용의 영화보다 다시 미세산 시한지로 이제 뭐 다시 재미 심부터 있는 거지 다 셈젠세 좀다 되까지 레라시도 지금 레라시도 배상한 거야 다 셈젠세 그동 세자한테 된지사 근데 아니 벤저행 아치도 무사야 치도 야, 이질래. अब अहिले यो आशयको विषयमा विशेष गरी बोधिचित्त उत्पादन गर्नेको विषयमा जसरी चाहिँ अब यो प्राणीहरूको कल्याण प्राणीको जुन चाहिँ छ त्यसको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि एकजना चाहिँ बुद्धले जो चाहिँ प्राणीहरूप्रति गर्नुभएको कल्याण छ त्यसको विषयमा एकजना हाम्रो मङ्गोलियनको गुरु हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यसमा थप विस्तार व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यस्तो खालको चाहिँ अब विशेष गरी अब कोही मान्छे अब एकदम यो सोक्लुङ धेरै भएको त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि यो चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अभ्यास गर्ने गर्दाखेरि जस्तो अब यसमा चाहिँ तपाईको एकजना हाम्रो चाहिँ धेरै पहिला एकजना हाम्रो चाहिँ शाखाहरूको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा त्यस्तै अब अहिले त्यसपछि अर्को एउटा पनि एकजना जो वाशिङटनको एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एकदम त्यस्तो खालको सोक्लुङ धेरै भएको चाहिँ बिरामी भएको त्यस्तो थियो त्यसले गर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ अब यो विषयमा अब चाहिँ के को अभ्यास गर्ने भन्दाखेरि मैले पनि अब त्यसको चाहिँ आगमहरू त्यहाँ गुरुबाट
चाहिँ लिएको थिएँ। त पुरै त लिएन मलाई थाहा छैन, तर मैले त्यो सबै जति सक्छ त्यो चाहिँ आगमहरू लिएको थिएँ। र पछि ऊ पनि त्यहाँ चाहिँ एकजना त्यो विदेशी जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्टरहरूको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उसलाई चाहिँ त्यो सोगलुङको धेरै त्यो भइसकेपछि उसले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो आगमहरू चाहिँ प्रदान गर्नु कुरा गर्नुभएको थियो। तर मैले अब त्यो चाहिँ विशेष गरी अब कीर्ति छेँसिया रिम्पोचेकोमा जानु र त्यहाँबाट आदम लिनु भनेर मैले चाहिँ एउटा सल्लाह दिएको थिएँ। र उहाँले पनि त्यहाँ गएर, उहाँलाई हुनु त त्यसमा अब त्यो बेला अनुवादक त्यस्तोहरू थिएन, तैपनि उहाँले त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो आगम मात्रै लिँदा पनि उहाँको त्यो सोगलुङ चाहिँ निको भएको, उहाँलाई फाइदा गरेको चाहिँ त्यस्तो छ। अब त्यसपछि यहाँ कपनमा पनि हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो धेरै त्यो चाहिँ प्रदान त गरेको छैन, तर हाम्रो चाहिँ पहिला हाम्रो लामा लुन्डु र के लामा कुन्चो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गरे अनुसार मैले त्यहाँ एकचोटि प्रदान गरेको मलाई त्यो छ, याद छ। त्यो बेला अरू को थियो मलाई याद भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब पछि अब मैले पनि त्यो चाहिँ अब रिम्पोचेबाट त्यो खालको चाहिँ आगमहरू लिएको थिएँ, त्यो जुन मङ्गोलियाको गुरुबाट। त्यसपछि चाहिँ त्यो पुस्तक पनि मलाई नै उहाँले दिनुभएको थियो, मलाई नै प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुस्तकमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि वास्तवमा भने अब हामीले अब बुद्धले चाहिँ वास्तवमा के त भन्दाखेरि अनगिन्ती कल्पहरू चाहिँ बुद्धले आफूले पुण्य सञ्चय गरेर बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो किन गर्यो त भन्दाखेरि बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्नको लागि उहाँले चाहिँ असङ्ख्यक 3 कल्पसम्म प्राणीहरूको लागि त्यस्तो खालको चाहिँ त्याग, त्यस्तो खालको चाहिँ सिद्ध प्राप्त गर्नुभएको थियो। र उहाँले त्यो बेला चाहिँ अब चाहिँ के चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि प्राणीको लागि उहाँले आफ्नो चाहिँ के भन्छ शरीरै दान दिने, दान पारमिता, शील पारमिता, त्यस्तै वीर्य पारमिता, शान्ति पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, जो 6 पारमिताहरू छ, त्यस्तो खालको चाहिँ गहन अभ्यासहरू उहाँले चाहिँ गर्नु भएर उहाँ सिद्ध, त्यो पनि एक जन्म होइन, त्यस्तो असङ्ख्यक 3 कल्पसम्म पुण्य सञ्चय गरेर अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण हामी प्राणीहरूको लागि मात्रै त्यसको लागि चाहिँ उहाँले त्यसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझेपछि अब अहिले हामीले चाहिँ कुनै पनि प्राणीहरूलाई, अब कुनै पनि प्राणी आफूलाई नराम्रो गर्ने प्राणी छ अथवा आफूलाई चाहिँ मन नपराउने, आफू त्यस्तो खालको जुनसुकै प्राणी, किरा फट्याङ्ग्रा, अब मनुष्य जोसुकै होस् र जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई हामीले करुणाको भाव राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको कारणले नै हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बुद्धले पनि अब त्यसरी चाहिँ अब के भन्छ तपाईँको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि बोधिसत्वहरूले अभ्यास कसरी गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ अब विशेष गरी आफ्नो अर्धाङ्गिनी पत्नी, आफ्नो छोरा होइन, अब आफ्नो चाहिँ त्यो पनि छोरा पनि यस्तो हो कि अब जिन पुत्र भन्छ नि, जो अहिले हामी चाहिँ के भन्छ त्यो भौतिक सम्पत्ति यस्तोहरू सबै चाहिँ उहाँले त्याग्नु भएको, छोड्नु भएको थियो। त्यो किन भन्दाखेरि सबै चाहिँ हाम्रो प्राणीहरूको हितको लागि चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको थियो। अब यो अहिले छोरा भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले यो चाइनातिर चाहिँ धेरै परम्परा के रहेछ भन्दाखेरि छोरा पायो भने खुसी हुने चाहिँ चलन रहेछ। अब नेपाल अरू ठाउँमा त्यो कस्तो छ मलाई त्यति जानकारी भएन, तर चाइनामा चाहिँ छोरा पायो भने खुसी हुने चलन रहेछ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हुन त अब छोरी पनि त्यस्तो सक्षम, छोरी मान्छे पनि त्यस्तो सक्षम छैन भन्नु खोजेको होइन, तर साधारणतः छोरा मान्छे भए चाहिँ अलि धेरै त्यो असक्षम हुने भएर हो कि त्यस्तो हो कि के होला, तर खास त्यसो भन्नु खोजेको मतलब फेरि अरू छोरी मान्छेहरू त्यस्तो सक्षम हुँदैन भन्नु खोजेको पनि होइन। तर अब यसलाई चाहिँ अब यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ छोरा मान्छेकै चाहिँ उदाहरण राख्ने एउटा चलन चाहिँ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले बुद्धको त्यसमा पनि जसरी बोधिसत्वहरूलाई जिन पुत्र, जसरी घ्यासे भन्छ, घ्यासे भनेको राजाको छोरालाई जिन पुत्र भन्छौँ हामी ग्याल्सेलाई। त्यो चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब जस्तो राजाको छोरा राजकुमार चाहिँ जन्मिसकेपछि अन्ततोगतो उनै राजा हुने हो
उनै राजा हुने भएको चाहिँ त्यसलाई उदाहरण राखेर चाहिँ जिन पुत्र भनेको हुनुपर्छ किनभने बोधिसत्व पनि बोधिसत्व भइसकेपछि अन्ततगत उहाँ बुद्ध हुने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले उदाहरण राखेको पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा रिकेपुमा भनेको कुलपुत्र कुलपुत्री भन्नेहरू चलन पनि छ तर त्यसले गर्दाखेरि अब विभिन्न ग्रन्थहरूमा त्यसरी कुलपुत्र कुलपुत्री अर्थात् जिन पुत्र भन्नेहरू छ जिन पुत्र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ जिन पुत्र भन्ने चलन छ त्यो चाहिँ भनेको बुद्धको चाहिँ शिष्य बुद्धको चाहिँ पुत्र है जस्तो हो किन भन्दाखेरि बोधिसत्वपछि उहाँहरू बुद्ध हुने हो त्यसले गर्दाखेरि एउटा राजकुमारलाई चाहिँ के भन्छ राजा हुने भएकोले त्यसरी चाहिँ उदाहरण दिएको जस्तो हुनुपर्छ त्यसरी राखेको हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराहरू तपाईँले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नको लागि लेखेर मनमा राख्दा राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि अब बुद्धले चाहिँ कसरी चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको थियो त बोधि चित्त उत्पादन गर्नको लागि सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ उहाँले कस्तो खालको अभ्यासहरू गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि आफ्नो शरीरमा भएको आँखा मासु रगत बोसो हाड जति छ यो सबै चाहिँ उहाँले प्राणीहरूको लागि त्यो पनि प्राणीहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ करुणायुक्त चित्तले त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो जुनसुकै प्राणी होस् आफूलाई हानि गर्ने नगर्ने जुनसुकै प्राणी सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि चाहिँ आफ्नो त्यस्तो शरीरमा भएको सबै चाहिँ दान गर्नुभएको थियो कुनै पनि आसक्ति नगर्न त्यो भौतिक जिन्सी नगद सामान अरू त कुरै भएन आफ्नो शरीरमा पनि आँखा मासु रगत बोसो हाड यो जे छ त्यसरी चाहिँ सबै चाहिँ उता प्राणीलाई चाहिँ दान गर्नुभएको थियो त्यो किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अभ्यास पनि भयो तर मूलतः प्राणीहरूको हित गर्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो स्वहित पनि हुने परहित पनि दुइटै हुने भएकोले उहाँले त्यसरी चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको मेरो त्यो करुणाले चाहिँ युक्त भएको मेरो त्यस्तो खालको प्राणीहरूलाई मैले त्यसरी दान गरेको प्राणीहरूलाई जो कसैले हानि गर्छ भने त्यो प्राणीलाई हानि गर्नु भनेको बुद्ध स्वयंलाई हानि पुर्याउनु जस्तो हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ बुद्धले त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म कुनै पनि प्राणीलाई हानि पुर्याउनु हुँदैन सकेसम्म त्यसरी चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नेपट्टि लाग्नुपर्छ त्यसरी दान गर्नुपर्छ किनभने अहिले हामी चाहिँ साधारणतः हामी कस्तो हुन्छ भने सानो एउटा भौतिक चिज सानो एउटा चिजलाई पनि एकदम चाहिँ आत्मग्राही चित्तले त्यसलाई आसक्ति युक्तले एकदम त्यसलाई चाहिँ हामी छोड्नै सक्दैनौँ तर अब उहाँले त त्यस्तो भौतिक सम्पत्तिको त कुरै छोडिदिनुहोस् उहाँले आफ्नो चाहिँ आफ्नो भनौँ आफ्नो चाहिँ अर्धाङ्गिनी आफ्नो छोरा आफ्नो भौतिक सम्पत्ति पद यो सबै कुरा एकैचोटि उहाँले त्याग दिनुभयो किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी जस्तो प्राणीहरूलाई पनि बुद्ध चाहिँ भूमिमा पुर्याउनको हितार्थ उहाँले त्यसरी चाहिँ कठोरभन्दा कठोर चाहिँ अभ्यासहरू गरेर उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीलाई एउटा मार्गदर्शन पनि गर्नुभएको छ हाम्रो कल्याण पनि गरेको छ त्यस कारणले हामीले बुद्धको कल्याण यो सबै अहिले हामीलाई चाहिँ सबै यो अवसरहरू कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि बुद्धले त्यसरी 3 असङ्ख्य कल्पसम्म उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्राणीहरूको हितको लागि जुन त्याग तपस्या गर्नुभयो सबै छोड्नुभयो संसारिक सुखदेखि लिएर सबै चिजहरू छोड्नुभयो भौतिक शरीरदेखि लिएर हो त्यसको कारणले आज हामीलाई यो अवसरहरू प्राप्त भएको छ त्यस कारणले बुद्धको कल्याण चाहिँ हामीले जहिले पनि स्मरण गर्नुपर्छ र बुद्धले जस्तै हामीले पनि त्यसरी चाहिँ कुनै त्यो प्राणीलाई हानि गर्नु भनेकै बुद्धलाई हानि गर्नु हो त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन र बोधिचित्त चाहिँ त्यसरी अभ्यास गर्नुपर्छ र यो चाहिँ अहिले आशयको रूपमा आएको छ 충만타당 부당 조당 벤조 제시심보당 제버전 제시심보 어전이 다 제시심보라 제 중으로 다저도 마셔도 돌아 그래서 이제 산절 받지 못한 제시심보당
또 참마 봐요. 제복을 여 참마 자주 봐 섬들지보다. 아니 샤남 당니 또 말하니 샤남 단지 들려가더니 왜 짜쳐 저 사람이 전부 틀리게 짜쳐 저 랑샤 다 선배 담지를 선배 다는데 봐 지금 룰에 아니 저 샤레 랑샤 짜쳐 저게 그러는지 진도 방법 봐 아니 어디 샤남 단에 타당 칠당, 미당, 류남 짱, 샤남 단에 타당, 칠당, 미당, 류남 짱, 랑이 되겠어 그래요. 제가 심지어 삼직을 다간다 류래 타당, 미당, 칠당, 미당, 류, 나는 랑이 짜쳐 저거 쉬우지에 짜쳐 저거 어디 집에 집마다 쓰면 집마다 다 제셔 지지 어디 봐 쓰면 집마다 어디 둘 하고 둘세 하고 그래 자 지주도 쓰면 집마다 어디 강라 제비 온데 전에 나이 영당 와 심지어 술라데 심지어 간단한 심지어 술라요 심지어 강라스다 심지어 산젤라 산제 산젤라 강요래 미강요래 상이라 쳔라 마청요래 담여러 강라 제베 온데 제네 선전자 탐제 제베 온데 제 저원 나갔더니 막 하나 저 빠져 제베 온데 제네 아니 나이 영당을 봐 땅야 되거나 양 소설은 되지도 많이 보지 심지어 코네 심지어 좋아 심지어 코네죠 심지어 코네 되기면은 다 나이 영당 와 어떻게 되니 그런 게 심지어 봐 타주고 땅에 제가 마다야 마저다 충분히만 저는 많이 용서 봐 sem진다 되나 다들 주더냐 되나 진짜 되나 되라 너가 되나 심지 되라 심지 수의 모습을 두두나 이네 어서 저거 버리고 세죠 장달아 가서 그 시기시기라도 야, 지담 낭바이네, 계시기시기, 자, 비슷하네, 계시기지. 야, 네 두나 소리나, 고두지, 라박도지, 라박도지, 제디 세제로, 제자, 그 금식이, 제자, 되나, 진짜 되나. 텔 너바 체나 나는 너바 제주 어디 시험을 됐으면 샤워를 텔 너바 체나 sem제 너바 sem제 가이로 sem제 간대지네 대화용 산제 대화용 매네 sem제 이미지에 간대지네 소자 처음 주죠 되네 어다 간대지네 sem제 리더이네 간대지네 텔 너와 제나 나도 너한테 줄 어디 섬을 샤워를 딱 봐 섬을 샤워를 딱 봐 섬을 샤워를 만도 니마다 말하지 미주다 가자 지금 말이지 미디 가자에 서서 롱아도 저간도 미디 섬을 만도 미디 콘도 사 대제 생군의 사이나 네가 양고를 사주지 그 강한 챙겨라지 마 니저 니슨 발람지 그 어제 부지다 그 상도 봐 공주가 삼바도 그 너봐요 그 매버서 있으면 좋아할 바데 강는 지금 와 어디 공주가 삼동나래 먼저 장주가 삼동나 말이 또니도 비셔라 삼동나 말이 제가 컨트롤 삼던 컨트롤
콘도 그 그런 게 sam당들이 콘도가 낭올 이제 그래서 될 너무 채나 델베 람사베 즉 니지스임지 발랍제 그런 투라를 팔라마라 그래도 너무 빼자 리바야고 바강네 어디 가서 배지당사디 벤 뒤 전자디 뒤 전자 서자이네요 그자 다우들 너무 맞네 뒤가 그지네 너무 맞네 아다 배자 시비시험부터 다울 맵사 지 맨다다 때가 매세미니 지기 베베 텔라 샘데 순더지네 텔라 너바잖아 나라 너바체부 상니가 송도아 신도아 자장은 인생 건도 상 샘데라 판바주 너바체도 롱아 유즈기 루저 롱아 유즈니 니만 딱 봐야지 샘데서도 참으셨네 두랑 소정을 가는 미는 샘데 너바다 팬 간대지는 어디 상절로 어디 습질 너바기는 상절 너바져래 샘절 팬도 상절에만 주변별이 어디 텔 너바지는 알로 너바져가지고 뒤섬을 샤워래 샘띵을 샤워래 샘띵을 배자 개배시고 이제 뒤야 여물다 샘절 가리고 강다 샘절 너바절 달로스물로 실로 보정하더래 어디서네 네가 말해 배자 가마저래 산절 철 잡수드레스 샘절 너스 빵 가발합다 샘절 너스 빵 수다 제가 네가 말해 철 잡수는 샘절 너스 빵다 제가 네가 말해 샘절 너바지 냠슬랑 너바에다 너바 철 샘절 너스 빵사데 밥빵샤 아니 그 라이제드 너바지 라는 체 파주 갑주 걸어서 잡으래 그래서 쳐서 마사하래. 그래서 이제 샘제 배제시라 마셔 먹어도데 디양 가서래 바다가 저기 된대게 샘제실라 너다 첨부 지지 사매바 지금 건드라서는 집에자 망하시면들 직 내마시 우지라요 데 가서래 다 직 전에 봐 아다들 가서래 근데 다시 다는 집보다 진짜 디 탐지 상에 저기도 탐지 영사 자좀 쇼디 텔레바다 배 어텔라 늘 강치지 밖에 텔라 강당당 와 저도 여마다 최근에는 여마 자자 진짜 다 진짜 많이 주고 삼로 진짜 많이 주고 때다다 로를 요당 그래 제가 전다이 섬절 넘어져 산일 넘어져 와 어디 섬을 샤고래 때 섬을 샤고 이제군도 생각 저기 시우저 저기 자주 섬절 갖게 전부 이제 갖게 매저 제가 저 소장 지부 수사를 지부 있어야지 저자도 들으래 돼요 다음에 가면 더 가버려 저디 지부 있다 다음에 가면 더야 다음에 가면 더 얘는 서버경으로 제가 되는 텔라 넣었잖아 나라 넣었지 나라 넣지 줄 어디 삼으셔 그래 지금 띵나 드셔 그래 텔라 넣었잖아 나라 쓰러지는 두나이는 이제 순대지 미지는 텔라 팬다는 섬 상에서 지서부터 예시 텔라 넣었대 상에서 삼들 미니바 넣었죠. 제가 넣었죠. 대 산지랑 순과 텔라 넣었잖아. 나라 넣었지 줄
나라 내제 줄 손다 되셔버려. 가자. 어제 마셔 어제 가자. 왜 마셔다지? 나 가자. 다 대만쯤에 다 시사 말씀이시죠. 제가 나왔잖아. 나는 늦지. 어제 중다. 어제 때 심지어는 어제 심지어 나다 심지어 짜증 못 찍어 심지어를 배 심지어 민정 꼰대 심지어 팬다 지금 간대지네. 진짜지네. 팬다. 네 저거로. 뒤다 배 냠랭이 심한지 저거래. 나도 도전다 도전다 지 휴지네. 얘네 어디 냠랭이 심한 뒤고 와래. 마다 지금 가되니까. 그 중원에 이제 가자 돼. 뭐니 야 도모 먹을 지고 이제 야 시험대 주지. 낭바산이 잡아줘서 심하게 가게 말이지. 어디지 뒤가 말이야. 대지는 지금 발저다 덴레션 예전에 다 지시에 있는 덴레션 예전에 다 이제 다 표지들을 내가요. 제가 저는 나왔지는 나는 나왔지 다 보잖아. 도대체 저 냠내 정말 누가 냠내 냠내 먼저 띵띵면서 누가 냠내 치치지 띵띵만 누가 제가 먼저 디지털에도 동아시아 탐제 섬전 탐제 심을 샘쟁이 신라 너마제 누가면은 샘쟁 너마제 너도나 파마주 샘쟁 파마주 어디 저거다 샘쟁 파마주 지중 가리네 디섬을 샤우도 심아 제가 아거나 도세 심아 명령이 심아 그 계산 드리는 계산이네 롱아마이네 그거 지금 그저 펜다마다 삼나 펜데다 저번에 그 삼당마 아니 디젤 펜다 펜마도 그 펜이샤 기는 봐 이샤 어제네 많이 봐 펜다마도 맞아봐 그 아마 펜다보다 봐 뜨고 가서 그래 떼줘라 뜨고 저라미 뜨고 어제 디숭아리 바뜨고 저 선전이 보기 대화도 동안 디시야지네 바뜨고 저 제가 소다 선전을 봐 네바 치중 하는 데 맞게 소수 동아지 그냥 믿어라. 내가 저는 다선 선전 팬다. 다 소소라 근데 진짜 만다 들이. 다 주는 약속돼 선전 코랑 그게 내가 동안 싸쳐 되지. 동안 따지면 또 선전 그게 되지 싸쳐 되는 게 그래서 이게 싸쳐 되지 어디 시작했네 선전을 팬들 주는데 약실 솔직히 말씀하지 내래 랑진도 잡아도 다 전자로 인하다 랑이 되게다 동안 뒤쪽 전진이 봐신다라 내 밤밤을 주다 여름 이제 다월 순간 들어와 다른 전진배 약을 치기는 세상 전진 약을 치기는 진짜 팬도 진짜 약을 치기는 선전 시간에 너마저 패버주고 그래 선전 너마저 패버주고 그래 진짜 약을 치기는 어디 지게 들어서 말해 진짜 약을 치기는 어디 진짜 캐버지 치기는 선전 너마저 패버주고 그래 저는 그래 진짜 사본들 어디죠 좀 더 그래 정문에 약속다 선전파게 누가서야 되게 또 재미도 되지 네가 잡으면 시간을 봐도 되더라 뭐다지 세상다 대대냐
롱님은 야, 심지어 편바충 양, 대니 쳐봐 링유 때, 어느 원 주다. यो अहिले जुन आगम छ त्यो आगममा फेरि तपाईँहरूलाई प्रदान गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी बुद्धले अघि भने जस्तो गरी आफ्नो पत्नी, छोरा, सम्पत्ति अनि राजाको पद सबै चाहिँ किन त्याग्नु भयो त भन्दा सबै चाहिँ प्राणीहरूको हितको लागि उहाँले चाहिँ सबै त्याग्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मात्रै होइन, अब आफ्नो शरीरमा भएको होइन, हामी चाहिँ जस्तो हामी साधारण मान्छेले चाहिँ कस्तो सोच्छौँ भन्दाखेरि अरूको शरीर, अरूको मासु भन्दा पनि आफ्नो मासु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, त्यसलाई नै धेरै आसक्ति हुन्छ। तर बुद्धको त्यस्तो होइन। वास्तवमा भने आफ्नो एउटा मासु त्यो शरीरभन्दा पनि अनगिन्ती प्राणीहरूको शरीर र मासु चाहिँ त्योभन्दा ठुलो प्रिसियस हो, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब हामीले उनीहरूको लागि चाहिँ दान गर्नुपर्छ। हाम्रो खास जति हाम्रो शरीर छ यो सबै चाहिँ उनीहरूको लागि दान गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको कारणले त्यो कुरालाई हामीले बुझेर त्यो सबै चाहिँ गर्नु चाहिँ आफ्नो खुसीको लागि नभई बुद्धले त्यो सबै गर्नु आफ्नो शरीरभन्दा पनि त्यो अनगिन्ती प्राणीहरूको शरीरलाई, मासुलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठान्नु, त्यसलाई चाहिँ धेरै त्यो चाहिँ रत्न ठान्नु किन हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण सुखको स्रोत केन्द्र भनेकै सम्पूर्ण प्राणीहरू हो। किन भन्दाखेरि त्यो प्राणीहरू भएन भने हामीलाई त्यस्तो खालको परम सुख नै प्राप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो प्राणीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ लिनुपर्छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यस्तो खालको चाहिँ अब सम्पूर्ण सुखको चाहिँ अब हामीलाई होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ सुख दिने खालको प्राणीलाई चाहिँ हानि पुर्याउनु भएन। हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई हिंसा गर्नु भएन प्राणीहरूमाथि होइन। उनीहरूलाई हिंसा पुर्याउनु भनेको बुद्धले के भन्नुभएको छ भने त्यस्तो खालको अब त्यो प्राणीहरू चाहिँ त्यो प्राणीहरू चाहिँ अब बुद्धको सबैभन्दा प्यारो चाहिँ संसारका प्राणीहरू चाहिँ हो। त्यस्तो खालको प्राणीहरूलाई चाहिँ अनि हामीले हानि पुर्याउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ बुद्धले के भन्छ, मलाई नै हानि पुर्याउनु एउटै हो। जति तपाईँले प्राणीहरूलाई हानि पुर्याउनुहुन्छ, प्राणी पनि फेरि यस्तो कि सानो एउटा किरा फट्याङ्ग्रा मच्छरलाई पनि तपाईँ झिँगालाई पनि तपाईँले हानि पुर्याउनु हिंसा गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई मात्रै हिंसा र हानि गर्नु होइन कि त्यो चाहिँ मलाई नै हानि हुन्छ भनेको बुद्ध आफैलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ हानि पुग्छ भनेर चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एकदम तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ किन हामी कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ हामी कुराहरू गर्दै यत्तिकै चाहिँ व्यवस्था गरेर झिँगाहरू चाहिँ यत्तिकै मारिरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी मच्छरहरू मारिरहेको हुन्छौँ। वास्तवमा भन्यो भने ती सानसाना प्राणीहरू पनि हाम्रो सुखको चाहिँ के भन्छ स्रोतको केन्द्र हो। ती प्राणीहरूले नै गर्दाखेरि हामीलाई अन्ततः बुद्धत्व पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सानसाना प्राणीहरूलाई पनि हामीले एकदम व्यवस्था त्यसरी चाहिँ एकदम हल्का रूपले त्यसरी चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन उनीहरूमाथि पनि। किनभने त्यसरी हिंसा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ फेरि बुद्धलाई नै स्वयं हिंसा पुर्याउनु चाहिँ चोट पुर्याउनु जस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ। र बुद्धको धर्मको चाहिँ सार भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ हानि नगर्नु, हिंसा नगर्नु होइन, त्यो चाहिँ हो मुख्य कुरो। अब हामीले अब कहिलेकाहीँ हामी अब आफूलाई अब यस्तो सोच्छौँ कि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई अब नराम्रो गर्नेलाई चाहिँ अनि फेरि आफूले पनि क्रोध रिस पालेर अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि फेरि बदलाको भाव लिएर उता पनि नराम्रो गर्छौँ। तर वास्तवमा बुद्धको धर्मले त्यसो भन्दैन। तपाईँ साँच्चै बुद्ध धर्म गर्ने नै हो, त्यसलाई साँच्चीकै अभ्यास गर्ने हो भने त्यस्तो खालको आफूलाई हानि गर्ने प्राणीलाई पनि उता चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि बुद्धको सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि र बोधिचित्तले चाहिँ युक्त त्यस्तो मनले चाहिँ त्यसो भन्दैन। अहिले हामी चाहिँ किन भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्राणीले आफूलाई नराम्रो गर्यो भने उता पनि रिस गरेर क्रोध पालेर नराम्रो गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो अज्ञानताले मात्रै त्यसो गरेको हो। तर वास्तवमा भने सम्यक दृष्टि र बोधिचित्तको त्यो ज्ञानले चाहिँ त्यसो गर्दैन। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको चाहिँ बुद्धहरूले त्यसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ। र हामीले सानोभन्दा सानो किरा फट्याङ्ग्रा मच्छरहरूलाई पनि त्यस्तो खालको प्राणीहरू सबै प्राणीहरूलाई पनि हामीले कहिले चाहिँ हानि गर्नु हुँदैन। त्यो हानि गर्नु भनेकै चाहिँ मलाई नै हानि गर्नु हो, समान हो भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले
जतिसुकै पुस्तकहरू पढेर पनि धर्मशास्त्रहरू पढे पनि तर प्राणीलाई हामीले सानसानो प्राणीहरूलाई पनि एकदम व्यवस्था गरेर त्यसरी हानि पुर्याइराख्यौँ भने त्यो चाहिँ सम्यक धर्म हुँदैन। त्यो हामीले जतिसुकै पुस्तक पढे पनि त्यो चाहिँ धर्म हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो प्राणीलाई हानि गरेको चाहिँ भनेको बुद्ध स्वयंलाई हानि पुर्याइरहेको छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्यक धर्म हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी धेरै पुस्तकहरू पढ्छौँ तर फेरि एकदम व्यवस्था गरेर हामी सानसानो चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा पनि मारिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले साँच्चै भने सम्पूर्ण सुखको स्रोतहरू केन्द्र भनेको चाहिँ स्रोत आउने ठाउँ केन्द्र कहाँ हो त, के हो त भन्दाखेरि ती प्राणीहरू, त्यो प्राणीहरूको कारण हामीलाई त्यस्तो खालको सुखहरू महासुखहरू प्राप्त हुन्छ। अन्ततगत त बुद्धत्व नै त्यो प्राणीहरूको कारणले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो कुरालाई हामीले व्यवस्था गरेर अनि के भन्छ तपाईँको चाहिँ अब प्राणीलाई हानि पुर्याएर चाहिँ हामीलाई निर्माण पनि प्राप्त हुँदैन। बुद्धत्व प्राप्त गर्नु त असम्भव जस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि प्राणीहरूलाई हानि पुर्याउनु भनेको मलाई हानि पुर्याउनु चाहिँ एकै हो भएको छ बुद्धले। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम मनमा राख्नुपर्छ। र साँच्चीकै अब धर्म, अब सूत्र तन्त्र जे भने पनि आखिरी प्राणीलाई हिंसा नगर्नु भनेको चाहिँ मूल धर्मको सार हो होइन। सबै तन्त्र सूत्र जे भने पनि धर्मको सार भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई, कुनै पनि प्राणीलाई चाहिँ हानि हिंसा नगर्नु हो। त्यो चाहिँ मुख्य धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि बुद्धले के भन्नुभएको छ भने यदि आफूले दुःख नचाहने हो भने आफूलाई दुःख नचाहने हो भने प्राणीहरूलाई हानि नगर्नु। आफूलाई सुख चाहने हो भने, आफू सुख हुन चाहने हो भने प्राणीहरूको हित गर्नु भनेर चाहिँ बुद्धले भन्नुभयो। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ हामी दुःख नचाहने हो भने प्राणीलाई दुःख दिनु भएन र हामी सुख चाहने हो भने प्राणीलाई पनि हामीले सुख प्रदान गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्छ अब कहिलेकाहीँ यस्तो पनि गर्छौँ, फेरि हामीले प्राणीलाई उता राम्रो गर्ने भन्दाखेरि पहिला आफूलाई राम्रो गर्नेहरूलाई चाहिँ उता राम्रो गर्ने जस्तो अनि आफूलाई नराम्रो गर्नेलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने जस्तो त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। हामीलाई राम्रो गर्ने होस् नराम्रो गर्ने जोसुकै होस् होइन, त्यस्तो सबै प्राणीहरूलाई एकै समान व्यवहार गर्नुपर्छ। उता चाहिँ खालि राम्रो मात्रै गर्ने, यता नराम्रै गर्ने भए पनि उता चाहिँ राम्रो मात्रै गरिराख्ने। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले साँच्चीकै गर्नुपर्ने अभ्यास नै त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सुख दुःखलाई भन्दा पनि साँच्चीकै भनेको प्राणीको सुख दुःखलाई चाहिँ हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन अहिले आत्मग्राही त्यो सुखको चित्त छ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नलाई चाहिँ हाम्रो आत्मग्राही त्यो आसक्तिलाई चाहिँ निर्मूल पार्नलाई चाहिँ त्यसले सहयोग गर्छ। परम पावनजीले पनि अहिले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ हामीलाई साँच्चीकै यो आत्मग्राही यो अज्ञानतालाई काट्नु छ, छेदन गर्नु छ, यसलाई हटाउनु छ भने यसको अभ्यास भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो सुख र दुःखलाई भन्दा पनि अरूको सुख अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुख र दुःखलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु भनेको नै आत्मग्राही त्यो अज्ञानतालाई छेदन गर्नु अर्थात् निर्मूल पार्नु हो। त्यसरी चाहिँ भन्नुभएको छ। 现在偏不重要，对你确保中国的，但现在偏不这位呢，上届了确保人多了，确保是上届了确保中国的，现在了偏不这位呢，他的long年来，我们就这位呢，但是安了就这位呢，就看到的，提起了不是就这位呢，但是，可以，啷个了，trauma的在不是人那地方。 langa ba temba langa khasa kora mi doze madan chi ba se che pujab che ba la bel ne ba shaya da khaina da karen da kare chi ji ne pemba chi ji ne kande chi pemba chi ji da na me da ma ja che sanje da pemba chuchu ene sanjel chobaran ro sanje tange de chanchu sama tam de sugnie bar
상에 잘 주자마자 주니 한 대장 쳐버려 버려. 투만이는 쳐버려 그 말이에요. 대주다. 관계 인이 무얼 채바 관계 인이 무얼 채바 쳐봐 임배 쏘 관계 인이 무얼 채바 쳐봐 임배 쏘 관계 인은 산지기 두 산지기 두 무얼 채바 되니 쳐봐 임배 쏘 어디래 시험대 치기 관계 인이 무얼 채바 쳐봐 임배 쏘 산지기 두 거쳐서 저거, 저 기지로 시행이 샘대용에 중앙용에 제라야 가서 샘대다 진정 왕가 도자고 공로 중앙용에 달아야 소박금 당다 근데 인제 거사 샘대에 인제 주고는 근데 심지까지 좀 봐봐. 가는 좀 시나. 그 집에 사서나. 그 다진 거 눈을 지나더라. 랑서 자지. 딱게 저 계시네. 그 랑서 jem 그 집에 차나. 상계 잘 잡아다 수녀와 상계도 잘 잡아다 수녀 주도 차. 라게 바편다 해야지. 어제 가서 들러서 와. 다 관계 인이 걸 채봐 산이가 또 거죠 쳐봐 이면서 오늘 야 지금 प्राणीहरूलाई चाहिँ सानोभन्दा सानो हित गर्नु भनेको नै बुद्धलाई पूजा चढाएको एकै हो बुद्धलाई पूजा चढाउने भनेको बुद्धलाई खुसी पार्नु बुद्ध प्रसन्न हुनुभयो भने अनि त्यो नै चाहिँ सही पूजा हो त्यसले गर्दाखेरि उदाहरणको लागि तपाईँको अब चाहिँ कहीँतिर माग्ने मान्छेहरू छ भने उनीहरूलाई पनि अलिकति हामीले थोरै भए पनि सहयोग गर्नु भनेको त्यो नै बुद्धलाई पूजा चाहिँ चढाएको एउटै हो चाहिँ बुद्धलाई फेरि अलग्गै अर्को एउटा पूजा चढाउनु पर्दैन त्यो नै बुद्ध चाहिँ बुद्ध त्यस्तो कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ बुद्ध बोधिसत्वहरू उहाँहरू खुसी हुन्छ प्रसन्न हुन्छ त्यो बुद्ध बोधिसत्वहरू प्रसन्न हुनु भनेकै सही पूजा हो हामीले पूजा चढाउनु भनेको त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मा केन्द्रित यो सुख त्यो आत्मग्राही यो चाहिँ जो छ त्यस्तो खालको आत्मा चाहिँ आफू स्वार्थी सुखी चाहने त्यस्तो मनलाई चाहिँ त्यागेर सकेसम्म चाहिँ अरूको सुखको लागि बढी चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ त्यसो भयो भने के छ भन्दाखेरि अनि हामी जति जति त्यसो गर्छौँ बुद्ध त्यति प्रसन्न हुन्छ अनि बुद्ध जति प्रसन्न हुन्छ हामीले चाहिँ त्यति पूजा चढाएको त्यसरी चाहिँ पुण्य कमाउने अवसर हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ नबे दानी च्यानम सेना नम्बर 6 रुम नबे दानी च्यान संजे सेंजे नबे दानी च्यान रंसी नबे दानी च्यान नाम सेना नम्बर 6 रुम सेना नबे च्यान न्या लाबा जाने छबर जुजा तेनी छेमिन जो 다 너베 다니 젠 신세서 너베 아니 된다면 제일 넘버 4와 제 되어지는 근데 이제 다야 산젤로 접어보겠어요 지금 쉬우지 라고잖아 잡아 줘야지 제다다 인잡잡 자동 집어 망고 보여다 지금 여러분들 생에 접어 쉬우지 않지 샘데라 너세 가다 고다다 샘데나 사원인제 매번다 너세 쉬우지 대야 산제 접어 쉬우지베 차등데 쉬우지 어디 제가 이내서 말해. 진 처벌을 지금 말했어. 레버 잔에 처벌 주자. 진이 처민주. 들 산재 대송다. 레버 잔에. 선제한테
선전부터 진짜 어제 야뭐 저는 다야 선전 저버도 야 수집에 라마 자네 다베 로마마보다 저기 저버 교야 되니 처음엔 그 상제 선전부터 수냐와 지가 뭐라 선전배 너서 말 수집 잠인지 변도제 매매 제자지 상제 수냐 말아 상제 저버 수집 보여지 지제베네 상진이가 말이야. 이제 처음엔 줄 어디 삼당 그래. 아하 어디 가래. यो अहिले हामीले अरूलाई हानि पुर्याउने भनेको अरू प्राणीलाई हानि गर्ने हिंसा गर्ने अनि फेरि आफू चाहिँ बुद्धलाई फेरि पूजा चढाउँछु भनेर विभिन्न सामग्रीहरू जलहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रसादहरू चढाए पनि त्यसले बुद्धलाई खुसी पार्दैन प्रसन्न बुद्ध त्यसबाट प्रसन्न हुँदैन त्यसकारणले बुद्धलाई प्रसन्न पार्ने हो भनेको हामीले जति सक्दो चाहिँ प्राणीलाई चाहिँ अब हानि कम गर्ने हानि नगर्ने त्यसो भयो भने चाहिँ अनि साँच्चीकै चाहिँ बुद्ध प्रसन्न हुन्छ र अनि त्यो पनि सही चाहिँ पूजा चढाएको हुन्छ होइन भने हामीले फेरि अरूलाई जहिले पनि हानि चाहिँ पुर्याइराख्ने अनि फेरि बुद्धलाई पूजा चढाउँछु भनेर गर्नु भनेको त्यो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो चाहिँ आजलाई अब यहीँ समापन गर्छु मलाई पनि शौचालय जान्छ यो चाहिँ खास गरी अब चित्त उत्पादनको कुरा मात्रै हो आज अब साँच्चीकै अब मुख्य प्रवचन चाहिँ मूल प्रवचन चाहिँ आज भएन यो चित्त उत्पादनमै आज यहाँ समापन भएको छ 그래 정말로 다가 지내서 그거지 전단 좋아고나 가면 제가 저들은 선배님을 내가 연락하는데 천천히 벌점만 지원하는 지지지만 매매방에 보내고 해봐야죠. 대마우 단수라는 게 심지어 선지선지 살았거든. 네 가자네. 라니 네 가서 저 선지 고맙도네. 심지어 선지는 저 선지 고맙다는 거거든. 요소소. 자만 바에 지들 좀 받아.